سیمای مستقل یکم تاکشو روبرو جوانان در نظر انتقادی آنها. السلام علیکم بینندگان عزیز تلویزیون سیمای مستقل یکم تاکشوی جوانان روبرو منظور شماست و امروز ما تصمیم گرفتیم که وابسته به موضوع تفکر انتقادی جوانان در کدام سطح هست بحث کرده باشیم. تفکر انتقادی برای ما امکان میدهد که ما سره را از ناسره، درست را از نادرست فرق کنیم و برای خودمان معلومات ضروری را گرفته باشیم. خب امروز ما دعوت کردیم چون روزنامه‌نگاران آینده را که چون ایشان نزدیک هستند با این کسب گویم که با تفکر انتقادی چون با اطلاع سر و کار دارند بیشتر و این نفران را دعوت کردیم که در برنامه روبرو بحث کرده باشند. ایشان دانشجویان کافدره ژورنالیستیک و نظری ترجمه فاکولته فیلولوژی تاجیک مؤسسه دولتی تعلیمی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفوروف میباشند. جوانان عزیز خوش آمدید. در این باری بحث قرار دارند خب چهره‌های آشنا چند کرد قهرمان‌های برنامه ما شمشاد میرزایی و مصطفی نوراللهیف. خوش آمدید. و چون وقتی آخر شما شاهد هستید ما در برنامه دو نفر کارشناس را دعوت میکنیم، یک نفر کارشناسی سابقش نسبتا زیادتر و یک نفر کارشناسی جوان و چون امروز نیز دو نفر کارشناس فکری جوانان را کارشناسی میکنند تحلیل میکنند پیش از همه دو نفر روزنامه‌نگار خب به حیث کارشناسی هر دو هم جوان هستند، البته جوانتر جهانگیر میرسلیموف روزنامه‌نگار و فکت چکر. خوش آمدید جهانگیر. همچنین کارشناس دیگری ما که امروز فکری جوانان را تحلیل میکنند و برای با اندیشه جوانان بها میدهند پیش از همه البته که روزنامه‌نگار، بلاگر، فکت چکر و میدیا ترینر جمشیدی معروف. استاد شما رو خوش آمدید میگیم. خب این دو نفر کارشناسی ما چون در سمتی گویم که از وابسته به سمت روزنامه‌نگاری بیرون از آن در سمتی فکت چکری نیز فعالیت میکنند در ولایت سوق در جمهوری تاجیکستان و چون فکر میکنم که تفکر انتقادی یک قسمتی گویم که بزرگی فکت چکری است یا اینکه گویم که فکت چکینگ است به اصطلاح، یعنی سنجش دلیل هست اگر تاجیکی کرده گویم، ولی سنجش دلیل سنجش برهان هست. فکر میکنم که امروز ما وابسته به موضوع یک خلاصه های عمیق و دقیق را پیدا خواهیم کرد. خب قبل از آغاز صحبت، قبل از بحث، یک نوار ما از یوتیوب گرفتیم که میدیا سبق آماده کرده است و کارشناس امروزه ما جمشیدی معروف آن را با زبان تاجیکی آماده کردند. خب آن را شاهد میشیم. وابسته به همین موضوع است، وابسته به تفکر انتقادی است. بعدا صحبت را آغاز میکنیم. مرحمت. سلام مکس، با چی کار مشغول هستی؟ کتاب میخونی؟ درباره چی؟ مکس، آیا میدانی که اساطیر چیست؟ اساطیر این گپی بافته است چون آدمان دیرسیرت و زیرسیرت و برق پرتاینده وجود ندارد. بله، در کتاب این چیز نوشته شده است، ولی نه هر چیزی که در کتاب نوشته شده است ما باید باور کنیم. مکس باید تفکر انتقادی داشت. بله مکس، انتقادی این همه چیز را زیر سوال گذاشتن است. در اصل چنین نیست. این همه علاقه از ساحه فیزیک است. این خالیشوی شراره الکتریکی در اتمسفر می باشد، نه برق پرتوی زیوس. بیا مکس به طور انتقادی تفکر میکنیم و به همه چیز پی هم باور نمیکنیم. خوش ببین، برای تفکر انتقادی داشتن باید یک غایه فکر را از چند طرف دیده برآمد. عالمان کیها کشف کردند که کسی در بالای ابر نیست و برق پرتایی نمی کند. ابرهای رعد و برق از بخار و یخمیده عبارت است. جریان هوا که از زمین بخار می شود به ابرها تبدیل می یابند. از این رو ذره‌چه ها در حرکت بوده به همدیگر برخورد دارند. همین طور جریان الکتریکی پیدا شده بالای ابرها نیروی مثبت و پایین آن را منفی میگیرد. اگر در ابرهای نچندان کلان شدتناکی تقریبا میلیون ولت در یک متر رخ دهد، قوه الکتریکی پیدا می شود. درخش تابان با جدا کردن گرمی نهایت زیاد، این است نیروی برق. و اکنون خلاصه نمایید که کدام از این نظریه درست است. مکس، تو چی فکر داری؟ با کدامی از اینها باور کرد؟ ما این مسئله را تنها از دو طرف دیده برآمدیم. گاه تفکر انتقادی به ما مصلحت می‌دهد که مسئله را از 3-4 طرف و یا زیاده از آن دیده برآییم. برای تفکر انتقادی داشتن چه لازم است؟ البته خواندن زیاد و دانستن خوب است، ولی سویه بلند دانش هنوز معنای داشتن تفکر انتقادی را ندارد. نخست مثل شرلک باشد. دوم، شبهه کنید. هر یک غایه را تحت شبهه قرار دهید و آن را از چند نقطه نظر دیده برآیید. سوم،
далелҳоро санҷед. махсусан имрӯз ин чиз дар васоити ахбори омма хеле зиёд ба назар мерасад ки ҳар як васоити ахбори омма чиро зарур донад онро мегӯяд. васоити ахбори оммаи ғарб як чизи дигар мегӯяд. васоити ахбори оммаи шарқ бошад дигар. васоити ахбори оммаи ҷануб сеюм чиз ва васоити ахбори оммаи шимол чизи чорумро мегӯяд. ва ниҳоят ҳарчи бештар суол гузоред. дар асоси ин суолҳо шумо метавонед манзараи воқеии ҳодисаро боз ҳам аниқтар ба даст оред. макс, дар рӯзнома чӣ менависанд? ва ту ба ин бовар дорӣ? офарин макс, ҳамин тавр идома деҳ. шумо тафаккури худро чӣ гуна рушд медиҳед? хуб, ташаккури зиёд барои таваҷҷӯҳ. бале, шумо тафаккури интиқодии худро чӣ гуна рушд медиҳед? ва ман фикр мекунам ки имрӯз ки мо гӯем ки дар арафае қарор дорем ки вируси COVID-19 коронавирус, яъне ки ба истилоҳ тамоми дунёро забт карда истодааст. гӯем ки ҳамагон сироят шуда истоданд ва сарусадоҳо дар тоҷикистон низ кам нестанд ки масалан ман фикр мекунам ки доштани тафаккури интиқодӣ ба мо хеле кӯмак мекунад ки дар ин самт мо хулосаи дурустро барои худамон санҷида бошем. ва умуман дар вобаста ба тафаккури интиқодии ҷавонон мо хостем ки як барномаи пешниҳоди бинандагон барои он ҷавононе ки ҳамсолони шумо ҳастанду бо касбу корҳои дигар машғул ҳастанд пешниҳод сохта бошем. хуб, ба саволи асосии албатта ки барнома ба қаҳрамонҳои барнома ҳамин аст ки зери мафҳуми тафаккури интиқоди шумо худи шумо чиро мефаҳмед? аслан зери мафҳуми тафаккури интиқодӣ ман инро мефаҳмам ки аслан дар худи фарҳанги забони тоҷикӣ гӯем интиқод ба маънои нақд танқид кардан омадааст. лекин ман фикр мекунам ки ин тафаккури интиқодӣ пурра танқид кардан не, яъне ба вазъият, ба иттилоъ, ба ҳодиса, ба ягон чиз рух дода бо шубҳа нигоҳ кардан. яъне ин ба кадом хотир аст? ба он хотир ки чунон ки гуфтем агар ҳамин масъалаи COVID-19 амо мисол биёрем, сару садоҳо хеле зиёд аст ва имрӯз ҷавонон низ ҳастанд ки мисол тафаккури интиқодияшон то андозае рушд кардааст, вале мутаассифона ин гуна ҷавононе ки гӯем ангушшумор ҳастанд ки мо онҳоро ҳисоб карда метавонем қариб ки ва аслан ба ҳодиса предмет иттилоъ бо шубҳа нигоҳ кардан, яъне тафаккури интиқодӣ. бандишаи ман. ташаккур. шамшод. хуб, ташаккури зиёд. мо ки дар як семинари устод ҷамшед маъруф оидем гӯем далелсанҷӣ иштирок карда будем, ман аз ҳамон ҷо ба худам як хулоса бардоштам ки тафаккури интиқодӣ барои ман чи аст. тафаккури интиқодӣ он маълумотҳо, он хабару ҳодисаҳо, он новобаста чизе як набошад. он вақте ки мо мехонем бояд бо як нигоҳи нав нигоҳ кунем ки агар ман мебудам ё ки намедонам каси дигар мешуд, ҳамин мавзӯъро ё ки гӯем ҳамин хабарро чӣ гуна инъикос мекард аз дигар паҳлӯҳо ё гӯем аз дигар манбаъҳо дастрас кардану санҷидану гӯем умуман то ки ҳамон чизи хондаи мо ба мо маълумоташ дуруст ё не, ҳамин чизро хулоса кардан мумкин аст. ташаккур. ки аз чанд паҳлӯ дида баромдани он мавзӯъ иттилоот. ташаккур. хуб, наргиз мехоҳам ҳарф занам. марамак. то он вақте ки дар семинари устод ҷамшеди маъруф дар бораи ҳамин фактчек далелсанҷӣ иштирок кардем, мо дар бораи тафаккури интиқодӣ на он қадар маълумоти зиёд доштем ва дар бисёр вақт мо мешунавем ки дар телевизион нишон доданд, яъне ки ҳамин хабарро мешунаванду онҳо бовар мекунанд, лекин дар ҳамон дарс ба мо фаҳмонданд ки яъне ки ҳамаи он чизое ки дар газета навишта шудааст ё дар радио гуфта шудааст, ҳамаи он дуруст нест. мо бояд тафаккури интиқодӣ дошта бошем. ба ҳамаи он чизҳое ки масалан ҳатто дар китоб ҳам мехонем, онро инсон навиштааст, шояд дар он ҷо хато карда бошанд. барои ҳамин доштани тафаккури интиқодӣ ин пеш аз ҳама барои мо мушоҳидакорӣ лозим аст ки ба ҳама чиз на ин ки рӯйнокӣ хонда гузарем, балки аҳамият дода, яъне ки мушоҳидакорона ана ҳамон масалан ягон хабарро гирем хонем, дар ҳамон ҷо ба мо тафаккури интиқодӣ пайдо мешаваду ба худ савол медиҳем ки оё ин дуруст аст, пас аз он мо онро месанҷем. ташаккур наргиз. хуб, инҷониб қайд кардан мо набояд як мавзӯъро аз як тараф бовотем, мо бояд тамоми паҳлӯиро санҷем ки дар ҷо то кадом андоза он дуруст аст. мо бояд далелро санҷем ки манбаъ куҷост. набояд ки мо тараф гирифтем ва хабарро ба дигар нафар фиристодем. мо бояд аввал ҳамон дақиқан санҷем ва баъд метавонем онро паҳн кунем. ташаккур. ҳаст боз андешҳои дигар? фараҳноз. зери ин мафҳум тафаккури интиқодӣ ҳамонро фаҳмидам ки маводе ки ба мо дастрас мегардад, хабаре ки мо аз он истифода мебарем, бояд аз ҳар ҷониб бинем.
ҷиҳатҳои мусбит ва манфиашро дар рӯи чӣ гӯем тарозу мегӯем баркашем ва хулосаи худро бад барорем. ташаккур, саломат бошед. хуб, ҷаҳонгир, аз гӯем ки андешаи дӯстон ба худ чӣ хулоса кардед? Маслан инҷо ҷавонон бештар аз он гуфта истоданд ки маълумоти васоити ахбори омма, яъне ки пешниҳод мешавад то куҷо дурусту нодурустии онро масалан санҷидан, далел дар асоси санҷиши далел ҳарф зоданд. хуб, шумо чӣ мегӯед? ташаккури зиёд мегӯем, вале як чиз ҳаст инҷо, аз назар, аз андеша то амал, ин як ҷанбаи масъала. ҷанбаи дигари масъала, инҷо ҳозир танҳо мо бо маводи васоити ахбори омма иктифо карда наметавонем. ин танҳо барои таҳлили маводи васоити ахбори омма нест. инҷа хеле чиз ҳаст. тафаккури интиқодӣ на танҳо барои журналист, на танҳо барои суханшинос, на танҳо барои як физик, на танҳо барои як астроном. тафаккури интиқодӣ барои ҳама нафар зарур аст. масалан тасаввур кунед ки ҳамин курсӣ, барои чӣ курсӣ поёнаша ҳамин шакл накарданду поёнаша фарохтар гирифтанд. одам бояд андеша карда бинад ки барои чӣ сепонаю чор по каранд. курсиро сепоя карда сохта мешавад ё не? ин чиз аст тафаккури интиқодӣ. яъне фикр кардан дар доираи як чиз, дар доираи як мавзӯ, дар доираи як масъала, дар доираи як мафҳум ё ки як кашфиёт. инҷо дар мавриди он гуфтанд ки масалан тафаккури интиқодӣ як ҳафта не, як 10 рӯз қабл як ҷӯрам аз як ноҳияе занг зад, гуфт ба ман 1000 испанд лозим аст. рости хандам гирифт. ман гуфтам шояд вай тиҷорат сар кардани бошад 1000 испанд. баъд пурсон шудам ки барои чӣ? вай сабабаш ин ки гӯё овозаҳо паҳн шудааст ки ҳамон хуб вируси COVID-19 ро 1000 испанд табобат мекардааст. гӯё ки дар фаҳмиши вай ҷӯри дӯсти ман ҳамин гуна. яъне ӯ он чизе ки шояд як нафар гуфт дар кӯча шунид, дар байни ҷомеа шунид, вай бовар кард ки вай аллакай қазоват кард, аллакай хулосабарорӣ кард ки вируси COVID-19 ки тамоми дунё ҳоло ваксини онро интихоб кардан ихтироъ накардааст бар зидди ин вирус. 1000 испанде ки мо дар кӯчаи даштҳо дорем, он табобат мекардааст. натиҷа чӣ шуд баъд? хулоса ман ба ӯ фаҳмондам ки ин чиз тамом дурӯғ аст. имрӯзҳо аз сабаби он ки сатҳи тафаккури интиқоди мо, сатҳи баҳогузории дурусти мо ба як масъала бисёр дар сатҳи паст қарор дорад, ҳамон 1000 испанд дар бозор нархаш маълум аст. ё ки лимон нархаш дар бозор агар лимо гӯем агар 12 сом буд, ҳозир 40 сомон шудааст. як бора вақте ки инҷо хуб дар бораи инҳо ҳозир гуфтанд ки вируси COVID-19 вақте ки овозаҳо паҳн шуд, мардуми мо ҳама ба бозорҳо рехтанд. ҳама гирифтанд 10 линга, 20 линга орд гирифтанд, равған гирифтанд, хулоса маҳсулоти ниёзи аввал гирифтанд, захира карданд. ин барои рӯзи мабодо буд. албатта ҳамин чиз, ҳамин ҳодиса, ҳамин эҳсосоти будани мардуми мо нишон дод ки бояд сари тафаккури интиқодӣ мо хеле кор кард. яъне ин маънои онро дорад ки то замоне ки барои мо тасмимҳоро дигар нафарон мегиранд, мо иҷоза медиҳем ки ҳамин нафар барои ман шояд дӯст интихоб кунад, шояд касб интихоб кунад, шояд ҳамсар интихоб кунад, мо пеш намерем, мо муваффақ намешем. яъне тафаккури интиқодӣ агар куллан гирем ва агар дар умум гӯем, қобилияти ба ҳар як чиз, ба ҳар як ашё, ба ҳар як ҷузъиёти ашё, ба ҳар як ҳодиса, ба ҳар як зуҳурот бо назари шубҳа нигаристан аст. ташаккури зиёд, саломат бошед. хуб устод, хулосаи гӯем ки ин андешаҳое ки инҷо иштирокчиёни мо ва ҳамчунин ҷаҳонгир барои мо пешниҳод карда аз шумост. шумо чӣ фикр мекунед? имрӯз ҷавонони мо зери ин мафҳуми тафаккури интиқодӣ, он чизе ки шаҳр доданд, дуруст гуфтанд ё ин ки сатҳӣ буд ё ин ки чӣ гуна дар буд? маҷмӯъ фикрҳое ки инҷо сар зад аслан дуруст ҳастанд. чӣ хел ки инҷо худи мустафо ҳам қайд кардан, яъне тафаккури интиқодӣ ин танқид нест. ин яъне ҷустуҷӯи саволи дуруст аст, ҷустуҷӯи посухи дуруст аст, яъне дуруст таҳлил карда тавонистан аст ва мустақилона она хулосабарорӣ кардан аст. ин дар маҷмӯъ метавонад тафаккури интиқодиро ташкил диҳад. инҷо чӣ хел ки агар қайд кардем дар масалан наворе ки дидем, навори тасвирие ки инҷо дар макс масалан пешниҳод мешавад ки барои рушди тафаккури интиқодӣ бояд бисёртар китоб хонд.
ин рӯшан аст ки масалан дар ҷомеаи тоҷикистон китобхонӣ ҳоло сухан дар бораи намеравад. яъне аз ин ҷо манша мегирад ки чаро мо тафаккури интиқодӣ надорем. яъне вақте ки агар ҳарчи бештар ба китоб рӯ биёрем, ҳарчи бештар хонем, табиист ки тафаккури интиқодӣ мо рушд мекунад ва ҳар хабар ва ҳар иттилоъ ва ҳар чизе паёме ё ҳар як чизи навиштае ки масалан хо дар китоб аст, хо дар интернет аст, хо дар шабакаҳои иҷтимоӣ аст, хо дар газетаву радиову телевизион пешниҳод мешавад, шумо вазифадор нестед ки барои вай бовар кунед, аммо шумо ҳақ доред ки масалан ба вай шубҳа кунед ва ба худ чанд суолҳое гузоред ки то куҷо дуруст гуфт, оё воқеан дуруст буд гуфтаи ӯ, бале бо ин хабар чӣ гуфтан мехост журналист, ё масалан ҳадаф аз пешниҳоди ин китоб чӣ буд, мақсадаш чӣ. яъне вақте ки агар шумо ба ҳамин монанд саволҳоро барои худатон мегузореду ва онро ҷустуҷӯ мекунед, аллакай шумо барои гӯем ки як замина мегузоред барои рушди тафаккури худамо. яъне ин ҳама пайдо шудани масалан хабарҳое ки мисли соли 2008 замин меҷунбад гуфтану ҳама баромадан дар кӯчаҳо то саҳар шабарӯз кардан масалан баъзе аз нафарон. ҳоло масалан ягон дастгоҳе кашф нашудааст ки масалан ҷунбидани заминро масалан чен кунад, пешаки саҷад ба ғайр аз худованд. аммо дар ҳар сурат мо бояд имрӯз ба ҳар чизе ки нашру паҳн мешавад, мо бояд бо як тафаккури интиқодии худамон назар кунем ки масалан ҳамин пешниҳод то куҷо дуруст аст. ҳамин ҷусторҳои Google ҳастанд, ҷустори масалан Яндекс ҳастанд ки ҳар нафар метавонад як иттилоъе ки пахш шуд ҳамонро гирифта ҳуруфчинӣ карда ё гӯем ки копи паст ба ислои имрӯза гузорем, ҷустуҷӯ кунем ва аллакай пешниҳод мекунад. камтар ҷустуҷӯ карда мо танҳо он чизе ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ, дар радио, телевизион, дар интернет пахш мешавад, мо бо фақат танҳо сарлавҳа иктифо мекунем. яъне сарлавҳа мехонем, мегӯем ки ҳамин хел будааст. ҳатто баъзе хабарҳое буданд ки мо нашр мекардем дар сомонаи фактчек тиҷи, дар аввалаш фейк дуроб мондагӣ баъд шарҳ медем, ҳамон ба мардум фикр кардан ки гӯё ки ҳамон ҳодисаи воқеъ аст, яъне фейк ва ба аҳамият доданд ё дурӯғ навистаги аҳамият наметиҳанд. яъне сарлавҳаро мебинанд барои кушода хондан вақт надоранд. пас куҷо мешавад он тафаккури интиқодӣ дар ҳоле ки мо танҳо аз сарлавҳа масалан ҳамин чизро тасмим гирем. фаҳмам. ташаккур устод, саломат бошед. ташаккури зиёд. хуб ҷавони азиз, бед боз як навори дигар пурсиши афкорро ки вобаста ба мавзӯъ омода шудааст шоҳид мешавем. тафаккури интиқодӣ гуфта асосан ва дар зери ин мафҳум масалан бо нигоҳи шубҳа нигоҳ кардан ба ягон маводҳои журналистон ва ё асосан адабиётшиносоне ки мақола менависанд ё ҳамин дар телевизионҳо гузориш омода мекунанд, бо нигоҳи шубҳа ба ҳамин маводҳои онҳо нигоҳ кардан ин тафаккури интиқодӣ. зери мафҳуми тафаккури интиқодӣ шахсан ман нигоҳи танқидкорона ё нигоҳи инкорона ё нигоҳи нақд кардан ё нақдонаро мефаҳмам. нақд кардан чӣ аст? мисол сараро аз новсара ҷудо кардан ё чизи хубро аз бадаш ҷудо кардан, як чизе ки баҳодиҳӣ умуман ба назари ман. зери мафҳуми тафаккури интиқодӣ аслан ҳамонҳои масалан танқид мекунанд ки онҳо аслан соҳиби масалан ягон дораи факт ҳастанд, дораи далел ҳастанд ва онҳо масалан далели худро мебиранд ва ба болои ягон кас танқид мекунанд ё ягон касро танқид мекунанд. Танқид бо мақсади ислоҳ шудан, бо мақсади ҳамон масалан ҳамон шахсро танқид мекунанд ки ислоҳ ёбад ёки ислоҳ шавад. аслан тафаккури интиқодӣ гуфта ин фикрҳои танқидие ки вобаста ба ягон масоил ё вобаста ба ягон масъала яъне иброз карда мешавад ки онҳо баҳри ислоҳ, баҳри аз навсозӣ ё баҳри иваз кардани ҳамон чизе ки аз он мушкилӣ ё норасоӣ дар назар аст, дар назар гирифта шудааст, равона карда шудааст. тафаккури интиқодӣ гуфта ман шахсан ончиро мефаҳмам ки нисбати ягон мавод, нисбати ягон чизи чоп шуда, нисбати ягон равии замон, нисбати ягон масъалае ки дар ҷамъият чӣ мешавад, нисбати ягон умуман чизҳое ки дар масъалаҳои иҷтимоӣ як нигоҳи интиқодӣ, як назари интиқодӣ, як масалан андешаҳои интиқодӣ баён кардан, як
шояд як андоза норозигии худро баён кардам. тафаккури интиқодӣ. хуб, тафаккур гуфта аслан яъне фикр, мафкурро дар назар доранд. Тафаккур, мулоҳиза ва тафаккури интиқодӣ гуфта ин чунин маъне дорад ки вақте ки мо нисбати ягон фикри ягон кас, тафаккури ягон кас агар фикри худро баён мекунем, норозигӣ баён ёки интиқод мекунем, тафаккури интиқодӣ мешавад. тафаккури интиқодӣ мегӯянд нисбат ба ягон фикр, нисбат ба ягон мафкура ёки нисбати мо ягон кас агар ягон андеша, ягон мулоҳизае менависад ёки баён мекунад ва интиқод мекунад, интиқодӣ ба маъни муносиб мекунад, тафаккури интиқодӣ мегӯянд, на аз рӯи ғараз. хуб, ташаккури зиёд барои таваҷҷӯҳ. мо хостем ки аз студия берун фаҳмида бошем ки зери ҳамин мафҳум мардум чиро дар махсусан ҷавонҳо чиро мефаҳманд ва чун шумо шоҳид будед гӯем ки он чизе ки мо алон таҳлил кардем қисман ҳамин гуна ҳам гуфтанд ва қисме аз ин берун ҳам буд. хуб, қаҳрамонҳои барнома, савол ба шумо албатта. имрӯз сатҳи тафаккури интиқодии мо ҷавонҳо дар сатҳи зарури аст ё ин ки нест? Шумо чӣ фикр доред? Чӣ гуна баҳогузорӣ мекунед? ба андешаи ман дар ҷомеаи мо имрӯз ҳастанд ҷавононе ки сатҳи тафаккури интиқодияшон то андозе нисбат ба солҳои пеш ба як дараҷаи муайян расидааст. чунончи дар аввали савол низ гуфтем, лекин ин гуна шахсон, ин гуна ҷавонон ман фикр мекунам ки ангушшумор ҳастанд, яъне хеле кам ҳастанд ва қисми зиёди ҷавонони мо сатҳи тафаккури интиқодияшон то ҷое ки бояд расад, яъне то бар мувофиқи синну соли худашон ҳатто гӯям нест. На танҳо ҷавонон, ҳатто калонсолони мо тафаккури интиқодии хуб надоранд ва тафаккури интиқодие ки имрӯз сатҳи тафаккури интиқодии ҷавонон имрӯз қобили қабули ман нест. Албатта ҳастанд ҷавонон, лекин фикр мекунам хеле кам ва ба талабот ҷавобгӯ не. Ташаккур, Шамшод. хуб, ҷавононе ки тафаккури интиқодӣ доранд, чӣ хеле ки Мустафо гуфт, ангушумор. Ба кадом хотир? Ба хотире ки ҳозир наворе ки дидем, бисёри онҳо аз тафаккури интиқодиро ҳамчун танқид, яъне ки баён кардани фикри худро гуфтанд. ман фикр мекунам ки тафаккури интиқодӣ ин танқид нест. чӣ хеле дар аввал гуфтем, бо шубҳа нигоҳ кардан аз як чанд тарафне ки нигоҳ кардани ҳамон мавзӯъ ва оиди худи ҷавонҳо гуфтани агар бошем, ман фикр мекунам ки то ҷои зарурӣ ва тафаккури интиқоди ҷавонон рушд накардааст. Ташаккур, Шамшод. хуб, бишоршони азиз, ман аз шумо суол мекунам. боз Наргиз. мутаассифона дар наворе ки мо дидем, бисёри донишҷӯён ҳангоми ибрози ақидаи худ тафаккури интиқодиро бо танқид як чиз медонанд ва тафаккури интиқодиро ҳамчун танқид онҳо шарҳ доданд ва ин хеле мутаассифона. мо вақте ки онҳо тафаккури интиқоди худи чӣ будани тафаккури интиқодиро намедонанд, мо чӣ гуна аз то кадом андоза доштани тафаккури интиқодии онҳо ҳарф занем? хуб, ман намегӯям ки мо ҳам тафаккури интиқодӣ ба як андозаи муайян, ба як андозае ки бояд бошад дорем. мо ҳам то як ба дараҷаи хеле кам тафаккури интиқодӣ шояд дошта бошем, лекин вақте ки онҳо дар гӯем ки дар мактабҳо, дар донишгоҳ дар бораи тафаккури интиқодӣ наомӯхтанд, аз ҳеҷ куҷо нашуниданд, онҳо ҳам дар ин бора маълумот надоранд. яъне ки ба андешаи ман тафаккури интиқодии мо ҷавонон то чӣ андоза аст, ин хеле кам аст. Бар замин ҳатто чӣ будани тафаккури интиқодиро ҳам мутаассифона намедонанд. фаҳмо, ташаккур. бе ҷавонон, ман саволро барои шумо ин гуна вогузор кунам. ҳамаи шумо қариб ки гуфта истодаед ки мо дар сатҳи зарурии тафаккури интиқодии мо нест гуфта истодаед. намегӯяд чаро? саволи асосӣ ва матраҳ чаро чунин аст? аз сабаби кам хондан ё ки чизи дигар? аслан тафаккури интиқодиро ягон институте нест ки ман фикр мекунам ки ба мо омӯзад ё ки мо онро баркашем ки сатҳи тафаккури интиқодии мо то кадом андоза аст. ва фикр мекунам ки ягон омор низ вуҷуд надорад ки фалон қадар ҷавонон тафаккури интиқодиаш фалон қадар. хуб, ин чизи мусаллам. бале, ин чизи аст ва фикр мекунам аслан кам омӯхтани мо ин чиз дар натиҷаи таҷриба, дар натиҷаи дидан, дар натиҷаи мисол омӯхтан ба маънои он ки ба маънои тарбия ёфтан. Агар калонсолони мо тафаккури интиқодияшон мисол бошад ки падари мо, модари мо, умуман гирду гӯшае ки моро, дӯстоне ки моро ёфта карданд, мо аз онҳо мебинем ки мисол фалонча чаро ҳамин корро мегӯяд ки мисол ман ба ӯ бовар кардам, лекин фикр мекунад ки бо чӣ кор кардан мумкин ё ягон чизи дигар. Умуман мо баъд навбат ба навбат, яъне зина ба зина онро меомӯзем
ва фикр мекунам ки наомӯхтани мо ин ҳамин кам донистани мо сабаби рушд накардани тафаккури интиқодии мо аст. ташаккур. хуб боз ҳаст андешаи дигаре? идеале ки мо дар зиндагӣ интихоб мекунем тафаккури интиқодӣ хуб надорад ва мо ки ба он пайравӣ мекунем мо низ тафаккури интиқодии мо низ хеле коста мегардад. яъне ки мо ҳам ба мисли он идеал шуда наметавонем, яъне ки пайравӣ мекунем мисли ҳамон шуда наметавонем. бояд бисёртар китобҳои ҳамон нафароне ки равшанбаён ҳастанд, масалан мегирем асарҳои нависандаҳои аврупоро, бениҳоят тафаккури интиқодӣ пешрафта доранд дар сатҳи зарурӣ аст аз они онҳо ва мутолиаи ин китобҳо барои мо имконият медиҳад ки як дарсе барои худ гирем ва барои баланд бардоштани ҳамон сатҳи тафаккури интиқодии худ заминае гузошта бошем. фаҳмо. ташаккур. салом алейшед. ман фикр мекунам як паҳлӯи дигарро шумо барои мо гуфтед ки вақте ки бузургон тафаккури интиқодӣ надоранд албатта ки ба мо намегузарад. ташаккур. ҳаст ин ҷониб ягон андешаи дигар? кӯтоҳтар хоҳиш мекунам. бештар ҷавонони мо тафаккури ҷавононро мо дар сатҳи зарурӣ танҳо бо як роҳ санҷида метавонем. барои тафаккури интиқодии бештар доштанашон онҳо пеш аз ҳама тарс доранд. тарсе ки дар ҷавонон ҳаст ин мезанад. тарс аз чӣ фаранда? тарс мешавад мисол гирифтан мехоҳам. ман гуфтан мехостам ки нафар ва агар мо апрос гирифтани бошем ё худ ягон хел ба ягон омӯзишгоҳ рафтани бошем, ба ягон ҷо рафта ҷаҳонбинии худро васеъ кардани бошем, ҳамон тарси мо худ моро намегузорад. ҳастанд ҷавононе ки ҳаст вале баён карда наметавонанд. ин тарс аст. бештар тарс мезанад. ташаккур. хуб боз ҳам ҷаҳонгир ба гӯем ки андешаҳои додарону хоҳаронатон, хоҳарчаҳоятон шумо чӣ мегӯед? ва савол ин гуна буд ки охирон суоли ман, чаро ҷавонҳо гуфтанд ки тафаккури интиқодӣ мо дар сатҳи зарур нест ва ман суол гузорӣ кардам ки чаро? шумо чӣ фикр доред? хуб аст ва инҷо бисёр назарҳои хуб баён шуд, лекин ман доир ба суоли аввалин ва вобастагон ба суоли дуввимини шумо посух гуфтанӣ ҳастам. аввалин қадам дар хубаваи тафаккури интиқодӣ пурра назора кардан, пурра мутолиа кардан, пурра дида баромадани ҳамон чиз. инҷо дуруст қайд карданд ки сармуҳаррири сомонаи далел сайнуқтатиҷӣ ки аз чанд паҳлӯҳош дида баромаданд. дар мавриди он ки чаро мо тафаккури интиқодӣ надорем, ин ба тарбияи мо вобаста аст. аз зинаҳои аввал ба мо зиёд дурӯғ мегӯянд. якум. дуввум, дар зиёд маврид интихобҳои моро дигар нафаро мекунанд. масалан вақте ки мо бозор меравем, либос хариданӣ мешавем, албатта дар хуб анъана дар мо ҳамин хел қариб ки ба ҳукми анъана дар омадааст ки одатан то як синни муайян расидан падарон ё модарон ё аз мо бузургтарҳо барои мо либос интихоб мекунанд. оддитарин чиз. вақте бача мегӯяд ки модар ман либосе ки кабуд аст маъқул нею, либос сиёҳ маъқул. модар ё падар ё бародар монеи роҳи вай мешавад ки масалан не ту бояди кабуда гирӣ. зеро ин бенур аст. бале. аз хурди мо масалан вақте ки аз берун як нафар падарамонро хуб фарёд мекунад, падарамон аз дохил ё модарамон аз дохил мегӯяд ки гӯё ки падарам нест дар хона. шояд ягон байнашон ягон хуб чӣ аст, лекин яке аз хуб камбудиҳои ҷиддии мо дар тарбия аст ки аз рӯзҳои нахустин ба мо ба дурӯғ гуфтан ва ба дурӯғ бовар карданро меомӯзанд. пас мо тафаккури интиқодӣ мо рушд намекунад агар бале. чун мо ҳамон дурӯғ тарбия ёфта истодем, ба дурӯғ бовар карда истодем ва вақте ки зинаҳои аввалин вақте ки хуб ҳамон пойдевори бино агар аз хиш шавад ва бино давом намекунад ва умраш ҷовид намешавад. фаҳмо. ташаккур ҷаҳонгир. хуб марҳамат мустафо. воқеан мисол қайд карданд ки дар оила моро дурӯғ бо дурӯғ мисол мепарваранд ва тафаккури интиқодии мо рушд намеёбад. бале ман ба ин фикр то андозае розӣ ҳастам, нестам не, лекин як чизи дигар аст. бисёр хуб бошад ки моро бо дурӯғ акнун то андозае бисёр хуб шавад хато мешавад. агар то андозае ба мо дурӯғ гӯянд, мисол мо тафаккури интиқодии мо рушд наёбад дар оила бисёр хуб аст, лекин мутаассифона дар оила моро на бо дурӯғ балки бо асотир моро сахт вай мекунанд. дурӯғ яъне ин чизе ки росташ вуҷуд дорад. асотир бошад ин чизе ки умуман рост сухани росташ нест. бале мисли раъду барқе ки ҳамун як нафар гӯё ки вай мезанад. мутаассифона моро бо ҳамин асотир ҳатто дар хуни мо ҷом мекунанд аз ҳамун хурдӣ.
خب تشکر فهمو. خب من فکر نکرده بودم که راستی استاد همین گونه پهلو همین گونه اندیشه بیان میشود. خب این است تفکر انتقادی. بله خلاصه اندیشه جوان ها از شماست. من چی میگید شما؟ خب ببینید اینجا چند گفتارهایی که گفتن واقعا هم خوب است. ما نمیتونیم فقط بگیم که فلانی تفکر انتقادی ندارد، بیسمدانی ندارد، زیری تنقید گرفتن هم نشود. به خاطر وقتی که بله ما میتونیم در اینجا شینیم گوییم که فلانی نداره به خاطر اون که وای حرف زده نمیتونه یا گفته نمیتونه. بعضی از نفران هستن که سخن گفته نمیتونن، اما اگر وقتی که در نزدشون اینترنت بشینن هزار یک چیز رو برای شما پیشنهاد میکنن که از مثلا آدمانی که سخن میگن. ما متاسفانه امروز تفکر انتقادی دروغ همون زیادتر رشد کرده است نظر به اون که راست. اگر وقتی که دروغ باشد ما بسیار چیزایی میگوییم که حتی در خواب شب هم ندیدیم. بعدا در مثال وقتی که درباره فکت چک رفت، اصلا فکت چک بر اساس منبع‌های باز بنیاد می‌یابد. ما نمیتونیم از پیش خودمون یگان چیز رو سنجیم و گوییم که این دروغ است. یعنی ما حتما به منبع‌های باز، یعنی منبع‌های رسمی است که در اونها تکیه میکنیم. یعنی وقتی که منبع رسمی اول داخلی رو میبینیم، بعد برون مرز یعنی بین المللی رو نگاه میکنیم. اگر وقتی که وزارت تندرستی این چی گفت، بعد اون ما میسنجیم در مثال سازمان جهانی تندرستی چی گفت. یعنی ما مقایسه میکنیم بر اساس همین چیز پیشنهاد میکنیم. فکت چک یا دلیل سنج نمیتواند چیزهایی گوییم که تخیلی، چیزهای فرضیه یعنی تقریبا مثلا چیزهای احتمالی رو نمیتونه سنجید. یعنی چیزی دقیق رو میسنجد و دقیق جواب میده. اگر وقتی که ما فرضیه رو سنجیدیم طبیعی است که به طور فرضیه ما شو پیشنهاد. همینجا یک سوالی دیگر استاد، شما گفتید که مثلا ما وزارت تندرستی جمهوری تاجیکستان رو میفرماییم و گوییم که وزارت سازمان جهانی تندرستی رو میسنجیم. هر دو حالت هم دروغ گفتنش ممکن است یا اینکه نه؟ هم اینجا هم آنجا نیز بعضا مورد میشود که دروغ یا گوییم که اشتباه میکنن. دروغ نه اشتباه اصلا در تجربه ما این چیز رخ نداده است. لیکن ما وقتی که گپ درباره تفکر انتقادی میرود، برای اثبات کردن این چیز الکی فکت چک کار نمیدهد. یعنی ابزارهای فکت چک لازم میشود برای گذراندن تحقیقات ژورنالیستی که در واقع وزارت تندرستی درست خطا گفت یا اینکه سازمان جهانی تندرستی نادرست گفت، در اینجا الکی کمی سطح بالاتر، یعنی با سطح کسبی یعنی درست‌تر اگر گوییم که تحلیل زیادتر بگیریم الکی تحقیقات ژورنالیستی لازم میشد. یعنی همه فرمت همه شکل اسلوب ما نمیتونیم در خود فرمت فکت چک جایگیر کنیم. یعنی وقتی که مواد الکی یعنی فراختر میشود، ما این رو الکی در فرمتی گوییم که تحقیقات ژورنالیستی میسنجیم، نه در فکت چک. همین خاطر من گفته نمیتونم که مثلا امروز هر یک نهادی که یک دلیل یک آمار رو پیشنهاد میکند اون راست گفت. بله هر چیزی که مثلا پیشنهاد میشه، هر چیزی که در حتی فکت چک پیشنهاد میکنه، هر چیزی که هر رسانه پیشنهاد میکنه، هر چیزی که یک گوییم که کارشناس پیشنهاد میکنه یا اینجا چه خیلی گفتن یک ایدئالی اونها مثلا پیشنهاد میکنه، شما امکان دارید که با اون شبهه کنید و سنجید که آیا درست گفت یا درست گفت. پس اینجا برای ما منطق کار میدهد که ما گوییم که منطقی همین گپ است. به هر یک چیز منطقاً باید نگاه کرد، به هر یک چیز باید که از نظری سوال نگاه کرد، با سوال پرسید. مثلا یکی از ژورنالیستان معروف روسیه تینا کاندلاکی در وقتی که کار رو به سمت ژورنالیستیک آغاز کرد، او با یک سوالش بسیارتر نام برد، پچیمو. او رو با پچیمو چیکار میگفتن؟ یعنی وقتی که سوال میگذاشت بسیارتر همین در سوال و جوابش با یک مصاحبهش همین سوال پچیمو خیلی زیاد بود. یعنی چرا؟ یعنی این چرا گفتن با اون معنا نبود که مثلا گوییم که اون برای خنده بردنه. چرا؟ با اون خاطر که هر چی قدر میخواست که موضوع رو کشاید برای بینندهش، خوانندهش، تماشابینش که فهمد که گپ درباره چی میرد. وقتی که هر چقدر کشاده میشد یا چقدر که چند طرفی پهلوی مسئله کشاده میشود، البته برای من و شما روشن میگردد. یا چقدر که اینجا گفتم مثلا یک فکت چک اگر یک مسئله انعکاس کرد و شاید یگان چیز رو صرف نظر کرد، شما میتونید باید که اونو پیدا کنید و برای خودتان باز هم همون جواب مستحکم تر کنید. یعنی ما ممکن یک اطلاع میتیم، ممکن گوییم که یک 50% اطلاع است، شما میتونید 60 70 80% خودتان کنید با که باز هم برای شبهتون باز هم با قوت‌تر شدنش که هم واقعا اصلا شرط نیست که برای شما یک اطلاعی که پیدا میشد فکت چک کمک کنه.
ҳар нафар аст. ҳоло баъзе иттилоое ҳаст ки ба дасти мо нарасиданд. ҳоло баъзе иттилоое ки тариқи месенҷерҳо мегарданд ки мо агар вақте ки дасти мо расиданд мо намесанҷем, вақте ки нарасиданд мо дигар илоҷ надорем. инҷо шарт нест ки ҳар нафаре ки мефурстонад, ҳар нафар агар вақте ки ҳамин корро мекунаду месанҷад ва пешниҳод менад ки ин дуруғ аст бовар накунед, аллакай табиист ки аз ҳамин қадамҳо оғоз мешаванд ки мисалан тафаккури интиқодӣ, яъне ҳамин чиз ва дар баробар ин хондану хондану хондан, барое ки аз вақте ки мо ҳам туш нишастан намешад, хонданам лозим аст ки барое ки фаҳмидан ки чӣ гуфта буд, яъне маълумот доштан вобаста ба ҳамон ҳодиса. фаҳмо, ташаккур устод, саломат бошед. ташаккури зиёд. бинандагони азиз, моро тарк насозед, мо пас аз бахши тиҷоратии реклама бармегардем. бинандагони азиз, мо вобаста ба тафаккури интиқодии ҷавонон, имрӯз ҷавонони мо тафаккури интиқодӣ доранд, дар кадом сатҳ ҳаст баҳс карда истодаем, идомаи мавзӯъ аст. хуб ҷавонони азиз, ман саволро аз паҳлӯи дигар барои шумо вогузор мекунам. доштан ё надоштани тафаккури интиқодӣ барои мо чӣ медиҳад? бале, агар ман тафаккури интиқодӣ дошта бошам чӣ медиҳад ва агар надошта бошам чӣ медиҳад барои мо? шумо тасаввур кунед ки ба як чизи дурӯғ бовар мекунед. умуман шумо не ҷомеа ё халқ ё пиронсолон калонсолон умуман ҳама ба як чизи дурӯғ бовар мекунад, чӣ мешавад? вақте ки тафаккури интиқодӣ дорем мо ба ҳамон ҳодиса, ба ҳамон COVID-19, албатта мо аз дигар паҳлӯҳо нигоҳ мекунем. ба ҳамин хотир ман мегӯям ки доштани тафаккури интиқодӣ барои мо хеле зарур аст. агар мисол орем Садриддин Айнӣ ёки Нусратло Маъсум, Баҳриддин Азизӣ, инҳо буданд ки мисол дар замони тоҷикистони мо мисол соҳибватан шудани мо ҳамон нигоҳҳои интиқодӣ ё тафаккури интиқодӣ инҳо буд ки мо имрӯз як давлати соҳибистиқлол шудем. албатта онҳо низ дар замони худ ҷавон буданд ва имрӯз низ фикр мекунам ки доштани тафаккури интиқодӣ барои ҷомеа, барои ҷавонон хеле як чизи хуб аст ва барои пешравии онҳо кӯмак мекунад. ташаккур хушам шуд. ташаккури зиёд. хуб тасаввур мекунем донишҷӯ ё ки хонандае ки тафаккури интиқодӣ надорад ва он чизе ки омӯзгор мегӯяд агар онро рост гуфта қабул кунад, шояд гуфтаи омӯзгор ғалат бошад ё гӯем ягон манбаъ дастрас кард ки омӯзгор он тамом ғалат аст, ин аллакай чизи омӯхтаи вай дар оянда мисол ба ғалатӣ мебарад, онро мисол гӯем ба роҳи нодуруст мебарад. вақте ки вай нигоҳи интиқодӣ дошта бошаду нигоҳи интиқодӣ мо гуфтем кай пайдо мешавад, ҳолате ки он вақте ки мо он чиро хондем ва вақте ки маълим маълумотро пешниҳод мекунад ва мо мегӯем ки не ин нодуруст, мо мисол дар фалон китоб хонам ё ки дар фалон мегӯем манбаъ дастрас кардам, ин чунин аст гуфта вақте ки мо пешниҳод мекунем ва фикри ман ин беҳтар аст. ба ҳамин хотир надоштанаш бар зарари он нафар ё гӯем бар зарари он ҷавонон аст бошад беҳтар аст. ташаккур. хуб ҷавонҳои азиз, хоҳиш мекунам он нафароне ки каме хомӯш буданд, каме چه خیلی که علاقه قید شد وقتی که ما تفکر انتقادی نداریم به همه آن چیزی که باور میکنیم ما پیشرفته هم نمیتوانیم و به مثال یعنی همون کووید که در بازارها محصولات وین نماند نیاز اول به فکرم بودنش خوبتر هستن روزی گفت. فهمم. تشکر. جهانگیر خب شما در بالا گفتید که مثلا ما را از خوردی به دروغ عادت میکنند و به دروغ ها ما الکی عادت کرده آمدیم، یعنی و برای ما اونقدر گویم که ارزش هم ندارد اون دروغ، یعنی که ما اون دروغ ها را اثر شنیده آمدیم و امروز اگر ما دروغ شنویم به هم باور کنیم چی میشه. یعنی باز هم همون منظور که منظوری خلاصه جوان ها را من به شما گزار کردنی هستم که بودن و نبودن تفکر انتقادی برای جوان ها برای ما چی میدهد. یعنی باز هم منظور همین هست، مثلا که وقتی که ما از خوردی به دروغ عادت کردیم پس مثلا به دروغ عادت کرده رفتن گرفتیم چگونه باید باشد نگاه. وقتی که آغاز که دروغ شد طبیعی است که جریانش هم نیز دروغ میشه، آخرش هم دروغ میشه. یعنی یک عمر دروغ زندگی میکنیم، با دروغ خوب باور کرده دروغ زندگی میکنیم. یک معلومات رسمی است، این بنا به اطلاع پروکراتور ولایت سو در سال 2018 و 3 ماه اول سال 2019 970 حالت قربانی قلابی شدن بین ساکنان ولایت به خاطر شده است. حجم عمومی مبلغی که از این ضرر برآمده است بیش از 100 میلیون سومانی رو در بر میگیرد. از همین 93% به شهروندان راست میاد، یعنی 93% همین مبلغ به جیب شهروندان ضرر رسانده شده است. خب سبب این است که مثلا ما خیلی و خیلی زود باور هستیم،
این نتیجه همون به دروغ باور کردن. به دروغ باور کردن های ما. وقتی یک نفر میبینید که وقتی که خوب تصور کنید که یک نفر میگه درباره تجارت گپ میزنه، درباره راههای پولی زیاد به دست آوردن در فرصت کوتاه یا در یک منطقه معین، لیکن در اصل وقتی که میگیرید جایبش سوراخ است، کیسهش خوب خالی است. چون از اون من به نفرانی باور کنید که در همان کار توانا هستند و همان تجربه رو دارند، همان کار رو خوب گرگی کار هستند، گرگی باران دیده هستند در همون سمت. از بس که ما مثلا نمیدونیم که وقتی که یک نفر درباره دین حرف میزند لیکن از ذهنش بوی شراب میبرد. این به مانند همین است که از بس که مثلا ما با جزئی ترین چیزا بعضا جزئی ترین چیزا رو صرف نظر میکنیم، از همین برمیاد که ضرری نداشتن تفکر انتقادی و تفکر درستی است. فهمو. تشکر. من فکر میکنم که خیلی عالی جواب گفتید در سوال من. تشکر. خب استاد خلاصه شما ما گفتیم که البته این خلاصه برنامه نه، خلاصه فکر جوان ها که داشتن و نداشتن. دستگیری میکنید فکر جوان ها رو؟ اصلا باید تفکر انتقادی داشت. چرا نداشت؟ وقتی که شما تفکر انتقادی نیست، شما هر چیزی که برای شما پیشنهاد میکنن شما باور کردن میگیرید. یعنی مثل آدمی ساده است. هر چیزی برای شما پیشنهاد میکنن میگه راست است، باور کرده این کارتون پیش بردن میگیرید. اما وقتی که شما تفکر انتقادی دارید، یعنی تفکر انتقادی داشتن معنی اون نداره که شما پیش رفتید. یعنی برای تفکر انتقادی داشتن باید که شما بالای تفکر انتقادی خودتون کار کنید. یعنی کتاب زیاد خوندن، به هر یک مسئله که گذاشته میشد اون مسئله گذاری کرده توانستن، یک چیز مثلا یک استکان از چند پهلوش نگاه کردن. مثلا وقتی که من میبینم استکان از شما سفید تازه است، شما میگید ها تازه است، لیکن ولی ممکن شاید داخلش یک آبی چرکین داشته باشد یا خاک داشته باشد. یعنی وقتی که شما داخل اون دیده توانستید، البته دویم پهلوش شده. وقتی که با سوم طرفش نگاه کردید که دستش البته سوم پهلوی خودی گویم که شده دلکه. یعنی وقتی که از بالاش از پایین از چند طرفش نگاه میکنید با یک استکان، شما میتونید که با یک استکان چند توصیف داده باشید. بعد نگاه کنید که دایره شکل است، 4 کنجه است، 3 کنجه است، دراز است، باریک است، غوص است، پهن است. همه این را شما میتونید شرح دهید. در همین صورت شما میتونید که تفکر انتقادی خودتون رو از همین نگاه اگر گوییم اگر آسوده اگر گوییم اگر رشد کردنش ممکن است. یعنی شما مثلا یک کتابی رو خوندید و از چند پهلوش نگاه کردید که درست گفت یا نه. چرا اینجا مثلا در نوار تصویر اگر نگاه کرده باشید اگر مثل شرلاک باشید گفت. کی هست همینجا مثلا فیلمی شرلاک هولمز تماشا کرده؟ من فکر میکنم قریب که جوان همه‌شون تماشا کرده. همه تماشا کرده. بله. یا نه؟ تماشا کرده. خب خیلی فیلم من برای چی پیشنهاد میکنم؟ به خاطر اون که بعضن وقت فیلم های هستن که برای من و شما امکان میدهد که فکر به وادار میکند. مثلا فیلم همین آخرانه که مثلا خودی سلسله فیلم مثلا شرلاک، خودی نامی شرلاک هولمز نه شرلاک، یعنی بندیکت بازکرگی. در اونجا مثلا وقتی که شما تماشا میکنید در فیلم واضحا نشان داده شده است که مثلا تفکر انتقادی اون نفر چگونه هست. یعنی به هر یک جزئیات نگاه کردن، به هر یک چیزها شبهه کردن، پرسیدن، سوال گذاری کردن. یعنی برای شما البته همون چیز یک بهترین چیز است. این یک. دوم است که مثلا سلسله فیلم دکتر هاوس که از نگاهی اگر گوییم که تیپ باشدم که ولی توانسته است که مثلا با چند سوال ها به هر یک مثلا گوییم که بیماری به شبهه نگاه کردن، یک مثلا میبینن البته معین میکنن که تشخیصش فلان، لیکن وای میگرد و از نو تشخیص میکنه و میبرد که مثلا چه مثل که میگن اگر یک دکتر رفته شما رگ برآوردن تمام دنیا سیپسیا برای شما، لیکن سیم دکتر میگه که نه شما رگ نیستید بلکه فلان هستید. یعنی باشد که اون رگ است مثلا اون نفر، اما یک سخنی خوبی ای مثلا دکتر میتواند که چکنه به هر بود وقتی که هر چیزی که برای ما گفته میشود شرط نیست که وای همون آخر الامر همون سخن باشد. یعنی ما باید که دیگر پهلوهای مسئله جستجو کنیم که چی است. یعنی اون نفری که وقتی که دریاگرده که هست یعنی سیم بودن و برای همه وقت یک گوییم که دردانه ها جستجو میکنه. هر مثلا جایی که میره مثلا دردانه هایی که وقتی جستجو میکنه
باز میخواست که دیگر دردانه های یعنی دردانه یک چیزی که از قعر همون آب پیدا میشد. یعنی ما هم مثل همین تفکر انتقادی خودمون برای یک چیزی نادرترین چیزی که مثلا درست است بدون کابیم جستجو کنیم. وقتی که دردانه دست میگیره چخیل بهتون طبیعتون شده میشد از همون گوییم که درخشش. وقتی که شما حقیقت رو نیز پیدا میکنید به حقیقت میرسید البته تعب و ذوق شما نیز دیگر میشه. بله تشکر استاد سلامت باشید. خب شاید من غلط کنم اما یک چیز هست از پیدایش انسان در و تخم انسان من فکر میکنم که تفکر انتقادی هست. هرچند که ما امروز خیلی رد کردیم هرچند در سطحی ضروری نیست زیرا چرا اگر نمی بود ما رشد نمیکردیم. مثلا چرا ما نبود و ما رشد نمیکردیم. مثلا در پیش هم بود با نبودن تکنولوژی گوییم که حتی تفکر انتقادی بود که انسانیت مثلا زندگی نو رو برای خودش باز کرد از گوییم که اپشن ابتدایی اگر آغاز کنیم. اما چون امروز که تاثیر تکنولوژی هست واسطه هست تکنولوژی اطلاعات زود برای ما میرسد. البته داشتن تفکر انتقادی امروز از هر وقت بیشتر برای ما ضروری است چرا که مثلا امروز ما مثل گذشته مثلا یک خبر رو دیر نمیفهمیم زود میفهمیم و امروز در یک ثانیه میتواند که مثلا معلومات پخش شود. از این لحاظ چون خودی شما نیز گویم که ضرورت داشتن تفکر انتقادی رو گفتید کارشناسان تحلیل کردن پس ما همون راضی شدیم که ضرور است برای ما همین گونه است. پس برای آموزش برای بازم بیشتر کردن و برای آنکه در سطح ضروری بودن همین چیز ما رو چی میباید جوانای عزیز خود شما چی خلاصه دارید از برنامه امروز ما؟ اویدی تفکر انتقادی داشتن و آن رو گویم چگونه رشد دادن. من فکر میکنم هرچی بیشتر خواندن و باز خواندن و اویدی یگام معلومات و یگام گویم اشیا وقتی که ما معلومات نداریم چگونه بودن آن رو نمیدونیم چقدر که معلومات زیاد باشد همان قدر سوال پیدا میشد برای چی خیل برای این خیل گفته سوال میشد. به همین خاطر ما باید هرچی بیشتر معلومات داشته باشیم و خوانیم که تفکر انتقادی ما زیاد شود و رشد یابد. فهمو. خب مصطفی چون گفتیم برای رشد کردن تفکر انتقادی ما یگان اینستیتوت نیست که ما رفتیم مثلا آموزیم تفکر انتقادی ما رشد کنیم. لیکن من فکر میکنم یگانه راهی که من راهی که تفکر انتقادی ما رو رشد میدهد این یکم آموزش ما یعنی در نتیجه بسیار کتاب خوندن و آن همون تربیه های کلانسالانی که ما رو تربیت میکنن یعنی ما از آنها میآموزیم. یعنی ایدئالی ما باید نفری باشد که تفکر انتقادی داشته باشد نه اون که مثلا ما رو مجبور کنید که تو فلان کارو میکنی. اون من ایدئال نه یگان نفری که بزرگ دوستی ما یگان من فکر میکنم در نتیجه تربیت از کلانسالان من از نفرانی که تفکر انتقادی دارن و در نتیجه آموزش بازم آموزش. فهمم. تشکر. خوب جوانای عزیز که در اینجا قید کردن ما باید بسیار جستجو کنیم خوانیم و بعد تفکر انتقادی ما زیاد میشود و با خود سوال کنیم چی کی در کجا باید با همه چیزی که ما میبینیم با خود همه سوال کنیم که چیز در کجا شد همین حادثه و بعد و ما میگیم که باید جستجو کرد خواند. تشکر. خب خب من گفتنی هستم که هر یک جوان هر یک انسانی که زندگی میکند تفکر انتقادی خود را دارد و شاید آن را استفاده کردن نتواند. بنابراین هر یک شخص تفکر انتقادی خود را دارد و آن را استفاده کند و از هر پهلوهای گوناگون مثلا استفاده کند و تکمیل دهد. فهمم. بله تشکر. سلامت باشید. خب مثلا چخیلی که در بالا قید کردن برای تفکر انتقادی خود را کامل نمودن ما بسیارتر خوانیم و چخیلی که باز قید کردن چخیلی که گفتن یعنی تفکر انتقادی ما پست است و ما باید که مثلا ما که به همین دروغ باور کردیم و آینده خود را با همین ادامه میدیم نباید کودکان خود را یا خردترکان را با همین گونه به وای رسانیم. باید تفکر انتقادی ما رو مثلا کمال کردن. بله تشکر. خب نرگس در درسی منطق ژورنالیستی به ما استاد ما میگویند که همان دانشجوی سوال میدهد که تا اندازه او معلومات دارد یعنی دانش دارد. وقتی که او دانش مثلا گیریم اگر درباره شرلاک هولمز دانشجو اگر تماما حتی نام آن را شنیده نباشد هم یا اینکه درباره شرلاک هولمز تا اندازه معلومات یا دانش نداشته باشد چگونه سوال میدهد. به همین مانند وقتی که ما یگان همین دانش خود را وقتی کتاب میخونیم یا همین دانش داشته خود را در ذهن خود تحلیل کرده یگان سوال پیدا میکنیم. پیش از همه سوال
دادن است. از سوال دادن باید نترسیم. اول به خود سوال دیم. وقتی که همون در نتیجه جستجو به سوال خود جواب نگرفتیم، از استادانمون پرسیم، از پدر و مادر، از دوستانمون، از یارو برادرها، از همه پرسیم و در نتیجه تفکر انتقادی ما وسیع میگردد. فهمم. تشکر. خب مرحبا. میدونید اینجا میخواستم خلاصه برای خود را کرده باشم که تفکر انتقادی داشتن خوب است، لیکن اگر سالم باشد. تفکر انتقادی سالم اگر به من بهاگذاری کنند، اگر خطاگی مرا یابند، من نباید که غمگین شوم، روی افتاده شوم، از گفته خود پشیمان گردم. تفکر انتقادی سالم داشتن برای همه جوانان خوب است، یعنی اینکه توصیه میدهم که همین گونه باید باشند، مثلا تفکر انتقادی سالم داشته باشند. به همین موضوع از پهلوهای نقضش، از جهتهای خوبش بها دهند، تنقید کنند، کوبند، مثلا جستجوی آن، مثلا منبع آن از کجا است، اما جهتهای خوبش هم باشد. باید که باشد. تشکر زیاد. سلامت باشید. خب جهانگیر، من میخواستم بازم از اندیشه های دودر و خواهرشایتان خلاصه های شما رو فهمیده باشم. این عذر خواهری آخرین ما نقطه بسیار درست قید کردند. یک روانشناس بسیار معروف ایرانی هست، با نام دکتر انوش، معروفیت زیاد دارد و میگوید که خطر ندانستن کمتر از خطری که خطا دانستن. یعنی اون نفری که خطا میداند خطرش بیشتر از نفری که عموما نمیداند. یکمین چیزی اساسی در خوب تفکر، در رشد تفکر انتقادی، اینجا استاد ما درست قید کردن، این بسیار خواندن. بسیار خواندن و همچنین درست معرفت کردن. خواندن این معنی آن رو ندارد که ما همه چیز، بعضی نفران هستند که در یک سال هر روز یک تگی به حساب هر روز یک دونه کتاب میخونند، 365 عدد کتاب میخونند، لیکن درست تفکر کردن نمیتونند، درست هضم کردن نمیتونند، درست قبول کردن نمیتونند. چون در 365 کتاب 365 ایدئولوژی هست، 365 خب هدف هست، 365 خواستارها هست. خب طوری که در دیگر قسمت های، در قسمت اول این اختراش برنامه گفتیم، اولین چیز در خب تفکر انتقادی این درست نظاره کردن، پرره خواندن، درست پهلوهای گوناگون مسئله رو خب دیده برآمدن. دومینش جزئی نگر بودن، نه کلی نگر. وقتی که دیدیم که همین بینا است، بینا از بیرونش قطی مانند است، لیکن وقتی که داخلش میبینید تخانه بینا شاید یکان چیز اساسی دارد. به هر یک جزئیات مسئله اهمیت دادن. دیگرش پیش از پوره همون چیز رو مثلا نسنجیدن، تحلیل نکردن، تشخیص نکردن، قضاوت نکردن است. زینه اساسی در خب رشد تفکر انتقادی همین طوری که اینجا گفته گذاشتن، از محیط عائله، از محیط باغچه، از محیط جامعه، یعنی از زینه‌های نخستین با کودک درست حرف زدن، یعنی هر سوالی که کودک می‌دهد باید که درست پاسخ دهیم. بغیر از این به کودک درست سوال گذاشتن رو آموزیم. یعنی که درست سوال گذاشته توانستن، این یک روزی موفقیتی هر یک نفر است. تشکر زیاد جهانگیر. سلامت باشید. خب استاد، خلاصه امروز موضوع از شماست. خب ببین سلیم جان، چخیل که اینجا قید کردیم، نوبست از اون که ما چقدر کتاب میخونیم، نوبست از اون که ما چقدر فیلم تماشا میکنیم، تفکر خودمون رو با هر گونه واسطه رشد میدهیم، به قول محمد اجازی جهان هر کس به اندازه وسعت فکر است. هر نفر نمیتواند که برابر، یعنی پنج هم برابر نیست، هر نفر هر خیل به هر شکل پیش میرود. بله، ایندیوید است. مثلا من 3 فرزند دارم، پسر. اگر وقتی که نگاه مثلا پدر یک نفر، مادر یک نفر، یعنی برای اونا مثلا کسی دیگه. لیکن اگر شما نگاه کنید که مثلا 3 پسر 3 خصلت دارد، 3 نمودی مثلا رشد کردن دارد، مثلا یکیش مثلا برای اگر شعر خواندن و نوشتن خوب شد، دیگرش مثلا عموما. لیکن مثلا از جهتی اگر گوییم که ساختن و پوشیدن باشد، اگر از وی کسی مثلا کلانی به خوردش نمیرسد. یعنی او مثلا وقتی که در گویی که یک پلانشت میتی، یک چیزهایی که مثلا در اون میسد که حتی من بعضا وقت صرفا میمیرم که مثلا تا همین درجه، یعنی قابلیت انسانی اون است که بعضی از نفران تیز اون هضم میکنن. چقدر که جهانگیر گفت میخونه تیز هضم میکنه، برای تو
به زودی جوابش رو پیشنهاد میده. بعضی از نفر است که یعنی آهسته آهسته تحلیل میکنه، بدتر پیشنهاد میکنه. در همین زمینه هم نمیشد گفت که هر دوش نادرست میشن. یکی ممکن شاید وای تحلیل چقورتر برای پیش بره. شاید این در همین حالت پیشنهاد او زودش برای تو کفایه هست که بعداً مثلا برای تو پیشنهاد میکنن البته و تحلیلی البته گوییم که چقورتر است. ما میدانید عادتاً اگر وقتی که چرا تفکری انتقادی ما رشد نمیکند اگر گفته نظر کنیم، اگر اینجا بارها درباره کودکان حرف رفت، اما به شبهه مثلا فرزند خودم رو مثلا مثال آوردم. ما عادت کرده هستیم که وقتی که سری مشغول کار هستیم فرزند ما مثلا با سوال مراجعت میکند، ما میگیم که رو بدتر موجود. بله. یا وقتی که مثلا در کوچه رفته ساده یک چیز میپرسد، ما وقتی که جوابش رو نمیدونیم، ما نمیدونیم گفته نمیتونیم، ما بهترش گپ دیگه جا میبریم نظر به اون که اقرار شویم که نمیدونیم. اقرار شده. یعنی اونجا هم سرچشمه علاقه دروغ میشود. ما نمیتونیم برای فرزندمون وقت جدا کنیم و مثلا به او درست سوال گذاری کنیم، پرسیم. بعضی وقت مثلا قهر و غضب هر یک نفری ما خیزد، اگر ما از بچه دامنگیر میشیم میپرسیم که همین هم نمیدونیم. پس سوال پیدا میشد که ندانستنی وای مگر از وی وابستگی است یا از شما وابستگی دارد. من در مجموع در نظر دارم که ما متاسفانه مثلا سری تفکر انتقادی چرا گفتیم که مثلا رشد نمیکند، یعنی این منشأ میگیرد از همون زینه پایانی از کودکی است که کودک در دل خود سوالهای دارد که جواب نگرفته رفته ایستاده است. یعنی سوال میگذارد شما جواب نمیتید وای موند، سوال میگذارد جواب نمیتید موند. از همینجا علاقه وای تفکر اوج کند شدن میگیرد، یعنی سوالهای وای بی پاسخ ماندن میگیرد و طبیعی است که علاقه برای خواندن هم وای کوشش نمیکنه. شما وقتی که اگر گویید که برای مثال همون جواب حداقل اقلا شما ندانیدم، لیکن شما یک کتاب یا پیدا کنید و شینید گویید که اون برای سوالی که تو دادی من اینجا جوابش افته هر دو خونید، علاقه این از برایشم که وای یکمش که به سوال شما جواب میگیرد، دومش این که علاقه وای به شوق پیدا میشد که یعنی بعضی سوالها رو از کتاب هم پیدا کردم یا مثلا از اینترنت. عادی‌ترین چیز رو میگویم که مثلا همین فیلم تصویری فیکسی که هست که مثلا حالا که وقتی که در اونجا مثلا همگی یک 6 دقیقه است دوامناکی هر یک قسمتش، اما ببینید که به چقدر چیز شما پاسخ میگیرید. حتی من باور دارم که در همینجاش دیگه اکثریتمون نمیدونیم بعضی چیزایی که در اون فیلم تصویری میگه. هرچند برای چی فیلم تصویری کرده او پیشنهاد کرده که به همین طور اگر وقتی که ما با فیلم یک علمی کنیم یک مشکل است برای ما فهمیدنش، اما به شکل ساده پیشنهاد کردن یعنی قبول شدنش آسان‌تر است. اقلا حداقل برای قدم اول ما میفهمیم که چی است. بعد اگر وقتی که خواهیم که در همین سهم چقورتر آموزیم، البته گوییم که کتاب‌های علمی دیگر کتاب‌های ما جستجو می‌کنیم، بعد می‌آموزیم که اون چی است. تشکر زیاد، سلامت باشید، خوش آمدید. تشکر. بینندگان عزیز، شما برنامه روبرو را شاهد بودید و امروز در برنامه ما دانشجویان کافدر ژورنالیستیک و نظریه ترجمه فاکولته فیلولوژی تاجیک دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمی جان غفورов بین هم رقابتی فکری نمودند. خوش آمدید میگیم شما را جوان عزیز. البته که و فکر جوانان را کارشناسی نمودند، روزنامه‌نگاری جوان و همچنین دلیل سنج یعنی فکت چکر که امروز با همین سمتی سنجیدن دلیل ها در وسایل اخباری مشغول هست. جهانگیر میرسلیموف، جهانگیر خوش آمدید. و همچنین قبل از همه البته که روزنامه‌نگار، بلاگر، مدیا ترینر و همچنین راهبری سامانه فکتچک.tg جمشید معروف. استاد خوش آمدید. خب عزیزان، من فکر خودم رو میگم، شاید که شما راضی نباشید. اصلا من بازم با همون فکر خودم بازم میستم که در تخم ما هست تفکر انتقادی. چرا؟ پسرچه من همیشه سوال میداد وقتی که من میگم که این کارو نکن چرا میگه، وقتی که میگم که این کارو کن چرا میگه. یعنی این تفکر انتقادی او علاقه هست که او چرا میگه، یعنی او دانستن میخواد که چرا این کارو کند یا اینکه نکند. تنها این رو رشد دادن ما رو میباید. دیگر ما داریم تفکر انتقادی رو، تنها اون رو تشکل دادن، رشد دادن لازم است. در جامعه ما هست که میگن که چوبه جواب نیست، یعنی با سوالی چرا جواب نیست میگه. یا مثلا در زبان روسی هم هست اون چیزی که وقتی کم میدونی بسیار زندگی میکنی. یعنی اگر همین ها رو ما به اعتبار نگرفته به سوال های چرایی کودکانمون جواب دیم، تفکر انتقادی او در سطح ضروری خودش رشد میکنه. این البته نشه شخصی من بود، شما میتونید راضی نباشید. این برنامه روبرو بود، روبرو با شما. تا برنامه دیگر خود را احتیاط کنید. موفق باشید. خداحافظ.